نوبت عدالت یا امین شن یاشار و کوروی فرید شن یاشار 398 روزن بردوام دکه. مالبات وی هفته جی گوت ین کل برداری عدلیه وی ظلمی نابینن وی وندا بکن. دایکن شمیه ده هفته 889 عقوبت نورتین 7 گل پرسین کود 10 نیسان 1981 هاتیه بنچاف کرن و جاره گیدن تو آگاهی جنهاتیه گردن. ولاتین نتاخ شیخ مقصود و اشرفیه لهمبر دور پیچکرنا تاخان آجالی رژیم سوری مشیان و بانگارا کرنا دور پیچکرن. لباجار مزار شریف افغانستانی خباتکار تندرستی یا بناو نفیسا بالک جالی طالبانی و هات قتل کرن. لباجار هراته یا افغانستانی جن جبوی نکاش کرنا پرسکرکن خواه لهوجویان. جنین کو به سرناوه جوینا شیورمندی و آهنگی جنان هراته هاتن جمهف به تایبتی جمجارا نگرتنا زاروکن کچ یا دبستانی نکاش کرن. گرسه کل خلفتی کومبون به دروشمیا بی سروک جیان نابه روجبونا ریبر گل کرد عبدالله öcalan پیروز کرن. چالکمان لبنانی تقاس کرن کو یکینه امپاراسنا جنه ین لحرمین باکور و روشلات سوری بریارا جهگردنا لعنین پیش جبوی رزگار کرنا جنان دانه و دان زانین کو دوی جهان وان جخوره بکن نمونه و ج آزمون وان سوده بگرم. بیکاتین شنگاله لهمبر لیکرنا دوباره دنابر شنگال و روجبای کردستان ده مشیان. ملکه جنگی یا کل گردگه ها گردی یا جنان آمده دمینه تاوی که جبر نخوشی آخواه خریزا دل در باسکر جی انفاظاوی حادشه وطاندن. کومله جنین دموکراتیک این تونسه و کومله بیتی تقاس کرن که پیوستی به هیه که قانونا نل گرزاگونا جمارا 58 از سال 2017 یا گریدای تکوشینا تندیه لدیجی جنان ورسر راست کرن. یونسفه درباره ایرشن سرکادا پرورده دته بیکانین داخویانیه که دا و دا دیار کرن که تنه دروج 4 نیسانه ده لعید لبه 4 زاروک ده دما چوینا دبستانه ده هاتنا قتل کرن. پنابرین افغانی جی ایرانی تین درس نور کرن. دناوا درو جانده جی ایرانی 7500 پنابرین افغانی هاتن درس نور کرن. چالکوان جن به سرخباتا کش آلی طالبانه و به ناوه گل بامیانی پشتگیری ده طالبانه ده گرتن. جنان دستپک پانکارتا داخستن دستور ندان که رایدارین طالبانه باخون و جبین بلاف کرن. پشت چند روزان لسر جوینه استخبارات طالبانه لپارزگی ها بامیان افغانستانه 11 جنان به توان آستن کرنا جوینا که چند روز بره جعالی تفگر طالبان به هاتو بردار خستن بنشاف کرن. لشیرازی جنازه جنکی لگل زاروکاوی یا 8 مهی هات دیتن. مجلس مالباتن شهیدان آهرما افرینه لدیجی تجریدار لسر ریبر گل کرد عبدالله öcalan داخویانی دان. زاننگه ایرانی چاردن هات بگیرن. لی فرض کرنا سرگرتنی بردوام دکه و گف هات خوارن کو درشا بجهنانی نا وی فرض کرنی ده دکارتین وان انساننگه جوان بگیرتن. جنین افغانی دیار کرن کو یکینه امپاراسنا جن یه پجه یا لروجاوا هاتی آوا کرن جبوی همو جنین جهانه هیزا چافکانیا ایلهامه و به گوتنا گلک تشتین کو ام جوان فیر ببن هیه گوتن کو او هیزه که مزن جیه پیجی دگرن. دایکا دو زاروکان زارا صادفار آلگوند آمول آگریدای باجار حسین آباد ایران دیجیا دبن ناو ناموسه دا جعالی خزمین خواه هات قتل کرن. پارزرین جن سردانا گرتیه نخوش ایسل طولک آلی گرتیگه ها گرتی یا تیپا فه یا کاندرای دمینه کرن. پارزران بانگل همو حقوق ناسا کرن که جبوی آزادی ایسل طولک بکوین ناو لبو تفگرن. لپرسینا کو د سال 2014 ده لدیجی 3 جنین د ناوان د دایکن آشتی جهه بو هاتبو بکرن
6 sal şunde be encam bû. Ji doza ku sê jin dihatin darizandin, biryara beraatê derket. Bernameya Raydat ya ku ji sala 2016 ve li Tunusê hatiye destpêkirin, duwarê projeyên mezin û piçûk ên jinan de xebat dide meşandin û heta niha 4463 proje finanse kiriye. Li Efganistanê qedexeya rêvîtiya jinan a dişert û mercên ne îslamî de di hemû rêvîtiyan de derbasdar bû. Niha jî ji bo vê yekê hesabê kîlometreyê tê kirin. Jinên Efgan êdî dê nikaribin di tena serê xwe 12 kîlometreyan derbas bikin. Serdozgeriya Komarê ya Geverê derbarê rojnameger Rabia Onver de ji ber parvekirinên wê yên li ser medya mecazî bi îddiaya propagandaya rêxistinê kiriye îddianame amade kir. Jinek ciwan Nikala dizî hat qetilkirin. Cenazeya jina ciwan a 20 salî ji gundê Gir Destpêyanê gihandin nexweşxaneya Qaladizê û cihê guleyên demançe li ser bedena wî hat dîtin. Jinên Êzîdî yên Şengalê bi duruşma felsefeya rêber Apo têkoşîna azadiya jinên Êzîdiyê hatin gelhev û têkîldarê têkoşîna azadiya jinên Êzîdî li Şengalê civînek li dar xistin. Li gorî daneyên meha adarê yên Komeleya Lêkolînên Medya û Hukukê di meha dawî de 276 kes ji ber xebatên çapemeniyê û azadiyê Ramanê hatine darizandin. Ji wan 130 kes aktivîst û rojnamevanin. Belgesela Hêza ya çîroka jinek Êzîdî ya piştî fermana 2004 bi tevahî jiyana wê hatiye guhartin, di beşa belgeselan a Festîvala Fîlman a Boden a navnetewî de weke belgesela herî baş hat hilbijartin û hêjayê xelatê hat dîtin.